14 August puinei hai tingkum pom Naga Independence Day celebrate suwe. Tigi tu Naga hai Independence phang tha sovereign statehood phang tha phang mage tigi tu Naga Independence Day anyway celebrate chuna bam the 14 August 1946 puinei hai India Independence Day kaupat khang nijeng akhat gat puinei hai NNC rina Naga Independence kaupat the Mitong Naga Independence declare sumi hai England Mitong King koni inform gwangte Government of India ko gwangte ekoma United Nations Organization ko pa gwangte tabui tun karuna announce utong cho to pikan ko ai Kohima tuang head post office karuna Naga Independence tuna declare sutong the tabu bui tang bo British tong government king ekoma UNO kanu ko tangam te Tigitu Naga Independence declare su makhau Naga National Council 1946 ko form su merina 2000 power memorandum hai British government ko 1947 ko submit su the tabui khangcho to began ko Naga hai anu rana decision ra khang rai nai de self determination su khang Naga me ko rai nai de tabui jang hekuma July 19 1947 ko hai Naga National Council delegation Aju hai Delhi khau tarna Mahatma Gandhi da ariu date hekuma kaneu hai 11 point memorandum hai submitted sulau the hekuma 16 May 1951 ko hai Nagas me hai aneu hai self determination su khang ano independence suna longbam kang hai aneu tong right day tuna sabi tonge kuma Naga National Council tong report thrai na India government hai 1953 le 1956 lugai kurina mass killing khau the tuna sai Naga me gun phaithom lengdai chinai bu tai sulai the haikoma gun chingnai dugai hai lai riuna nap kheng na aju wai thai the tuna sai taboi bang ko cho India government rina India Mitong Sibai rina 1955 le 1956 long ko na hai India Mitong Sibai rina Naga Mitong kai hai 26,598 hai tau kai the hekuma village 204 attack su the hekuma Naga me mansai aju 11,811 dugai hai lai riu the kanu tai hu the hai the kansak tu hu ka biuruna kanu hai soinai jut mai aju ai nai kan the tuna sai Naga minun India Sibai rina hu dina torture su dina hekuma khou hai draconian law Apspa da bamitai Aspa 1958 khou hai Naga Mitong National Movement ta ti the khangruina mai hai pass sulau the hekuma Naga mire India government le talk aju agreement aju ni nai khau thau the tikitu ataw latest suna nai ba mi hai framework agreement August 3 2015 ko sign sulau mai India government le hekuma Naga Mitong self determination sovereign statehood hai kitu tirau mage tikitu 14 August hai Naga Independence Day celebrate suna ba mi thu tubui su ten cho tu bigan ko hai Naga Mitong history hai unique chuna nai de aniu hai baita Mitong akhat nai de tubui jang riye akhat derina Naga Mitong Sibai hai ramitai Naga minun Independence time khangreina munsai aju tai thai kan the munsai aju ta surai kan the lai riu kan the hekoma kansak rina hu ka view zuluna soina jut ba minai the Independence time kongrena kapanti aju katpalo thei te bijang grena hinon gwai ti hai chakhwang su mai thraina ngai tung the khowai thai mangnok mami tong akhan nai Naga tonglam pan pe gen ko hai Naga Mitong freedom fighter tung Sibai nun NNCN da bamitai NNCN hai faction paina pare NNCN IM NNCN K NNCN KK NNCN U NNCN R kanu nai kanu ti hai aniurina sana metu freedom fighter sanowe tikitu kansaklina revolutionaries ni sanowe sai kansaklina insurgent group ni sabam nowe kansaklina militant group ni sabam nowe tikitu aneurina tu freedom fighter samarina best pongeninge kalam tho mi hai author azurina bye na palo pijeng khriye author akarina khatsa author kharina khatsa bye na sarawe tabui tai sa ko cho tame tai phak ta meni sai nai ko majeng khrina aneurina sa na me gai rang mithu freedom fighter hekuma atawrina Naga tong freedom struggle tonglam katina history kathai jaw ko history khoi jaw kai jaw ko Naga samizan hai
political name naga khoi tribe aju nai Northeast India ko kadai son ba me Northeast India hai Himalayan ranges ko ba me tribe to thau so began ko angami te au te chakesang te konyak tangsang kanu da formerly haimi pangmi tangsa wangcho nokte lota pujari rengma shumi maram mau tangku thangal sangtam paumai jaliang rong phom nokte maring etc hai gwai hai non na mage pe na de hai gwai tai naga tribe the tuna ka we political name de naga ta bami hai tigitu naga ta bami hai hindu naga sadhu sami ke nai mai ta so na mage aniu sa bami hai kuma naga samitang tribe gwai hai umbrella akhat na ko law mi hai british rina he tuna sai kalam tho british hai 1826 ko assam kandi ta la the mai hai ta boi thak la tong cho ta mi ti hai assam mai 1826 ta ma ko tu Burma bam khone tu na sai hai kuma gambil sing le british ka jaw na manipur ko ri pasu bitang hai treaty of yandabo 1826 ko sign so the mai sign so lo bitang hai british rina assam ta la the manipur ni ataw british mitong kandi kai the hai ko mijeng khorena naga hill district sami hai ing british minorina kasam lo tonge tu na sai tikitu naga freedom struggle ka hami tu 1918 ko khou the tu na sai naga club by form so pitang mai ma gu thu naga mi hai freedom struggle khang shubam mage tu na author na hi ye naga club by 1918 kohima kau form so mi hai naga mi tong educated so minon group rina form so lo the hekoma knew hai someone commission kau memorandum mai submitted so lo the to boy khang to began ko hai a new hai india mi tong constitutional framework long ko hai tikazao no mage anyu thu bai tap tamitong identity akhanai te pujeng ko na khorina mitong memorandum by someone commission ko submit sulothe someone commission hai british minorina india ko dugwang mitong e khatone 7 members na e 1928 ko 1919 tong government of india act dai review su khongreina kenew group dai dugwang tong e british turina india ko naga freedom struggle hai 1940s ko angami japu phizo gwang pitang hai pai na revive suwe tuna sai kuma second world war risu bom khau phizo le indian national army netaji subhash chandra bose le japan minun knew hai kadiu na japan me bang khau allied force ta adang te freedom time khangrina thauta adang tongcho british minun ta 1946 ku thu naga club te hai naga national council nnc kon pathe mai hai NNCN form su ma ko we NNC tong tamitu naga hai freedom phang mai tumai hai kuma 14 August 1947 ko hai NNC phizo to leadership bang ko hai naga independence declare su the naga independence ko pa la pagan ko hai 1947 ko naga tung hills gwai gwai naila marina padik the na sai pai na excited su bari padik the tigitu 1948 ko India government rina phizo ta nim the kamai hai rebellion su we te puja 1948 ta bami hai India independence hai phangtang te tikitu Indian constitution to enacted su lo mage 1950 ka phizo ta pat the hai kumna kata naga national council tong president suna hablau the 1952 ka wai phizo hai Jawaharlal Nehru ta ariu khang kamai tat the hai kuma Jawaharlal Nehru hai mai gai mutai prime minister subam tong the kama hai congress ko ba me phizo kadeng to tatna independence tong pri ra khang ta the tigitu mitong meeting thu successful so makhe india government rina demand su me akhat bai hai kuma naga national council rina independence su me akhat bai the hai kum bijang korina india mitong army aju hai naga mitong si bai ti hai nam kai khangloina sumut khangloina sutwai khangloina diwang the mainland khangloina ekuma phizo tani phu kai the phizo phu bijeng khangloina kata phu bam jeng khangloina kamai hai east pakistan to pak the mai gan gutai east pakistan samitu bangladesh ta satonge 1971 phau hai east pakistan sabam tonge tikitu 1971 tang tu bangladesh to na kamai hai bangladesh ko ga ngan se bam launa London to pak the London to pak na kamai hai 1990 ko
London to theizo lote India ko padat mangna ataw hai pizo thai ma ko pari padar ko pizo hai Bangladesh to taikan the London to taikan the kumbam sini NNC tung leaders bang ko hai India min the government de tuna ban kai na mi tong pai na subam die armed rebellions aju wai subam die tiki tu India min the government rina Naga National Council tai kau the Guangzhou ka phya na ra ko hai ko ma peace agreement nei sang shu ro ko tuna Shillong to kai tho to bijeng krena Naga National Council ni Shillong to Guangte India government ni Guangte hai ko ma 1975 ko hai Shillong Accord Samitong agreement sang shu laute mai hai peace agreement ne tigi tu mai hai Shillong Accord 1975 ko hai sang shu law la program ko hai leaders aju hai no make Isaac Jisu su ni no make Twingalan Muiva ni no make SS Kaplang ni no make knew ti hai Mitong Shillong Accord 1975 tai nuna mang meisang khouina NNC ka ko nuna mo mitong aju pathe hai ko meisang khouina ko hai NNCN chamitong group ai form su te 31st January 1980 ko hai ko ma leader ka ko hai nuna mo mitong ngansak nai bijarte disagreement ngansak nai pujeng khouina 30 April 1988 ko tho NNCN tani NNCN ke le NNCN IM hai form su te NNCN IM hai Isaac Jisu su le Twingalan Muiba kanai rina leader su mitong the kuma kanai hai bakpat pitang hai kanai ka ko hai violence aju ni pakante clashes aju ni pakane tuna sai mai tang kana na gongda began 2015 de wai ko ni group bai paina form su pale group bai kansa ngai anau mai padan die hekuma 1997 ko hai NNCN IM le India dong government hai peace ceasefire agreement hai sign su laute kani wai India mi dong government ti hai attack su the kani the to bijang hekuma India government ri nani Naga Sibai ta attack su dani to makhe khangruina 1997 ko ceasefire agreement sign su the hekuma 2015 ko wai framework agreement NNCN IM le India dong government sign su the Mitong agreement ko ai taboy puinei bam cho ta mi te ata phau to secrecy die Naga mitong demand ai taboy cho ta begen khau NNCN tong objective samgi thu Naga mitong demand ai taboy cho ta begen ko ai sovereign Naga state phang mi te Greater Nagalim nin sanowe mai te taboy kau bo Nagalim samgi thu Naga mi bamba mitong area gwai yai kapam akhat na su ni tong e kabam akhana so ni tong de Northeast India ko bamba mai Northern Burma ko bamba mai Naga samigwai hai state akhana ti ne tong de koma ram territory akhana ko bam ni tong de koma anew wai leader akhat bang ko bam puni te tong edia hai Naga migwai hai the boy state ko bambam noe Assam ko bambam noe Arunachal Pradesh ko bambam noe Manipur ko bambam noe Burma ko bambam noe Nagaland ko bambam noe hai gwai hai administration akana bangko bam punithe tikitu khowai problem nai me ansak nai Naga me hai kabam akana bam khang tamai tong problem tabu chot pe gang ko hai north east state Myanmar ta kehi to Nagaland tho okay gai te tikitu khowai Manipur state Naga non pai na bam te khoti hai Arunachal Pradesh ni nai the Assam ni nai the hai gwai tong lam ni Naga merina la pani kansak Naga mitong bam pui bam ko kum bijeng rina state bye mitong state rina no mong mitong kansak ni phungduak ba me Manipur mi the Arunachal Pradesh mi the Assam mi the kuma khowai NNCM IM ko leadership kansak jaw ko NNCM IM tong chairman hai thau chot pe gang ko ai Isaac Kisu su bam tonge tikito kamai ataw tu makhande ataw general secretary su na bamai Twingalan Muiba kuma NNCN ke tong chairman to SS Kaplange khou hai ministry padai nai tabu chot biken ko defense te home te finance te foreign affairs te mai tu ministry hai major sumite tikitu minor sumai tong ministry azuni pagu nai education information publicity forest and minerals law and justice and religious affairs hai gwai nai khowai important suryang mitong ministry to boy chot pe gang ko wai home ministry the Naga mitong
ki demand hai to boy chor be gain ko wai Greater Naga Rim sam ki tu sovereign statehood chapitonge Mitong mai hai to boy thak chu pin chor be gain ko hai Naga Mitong boundary hai ataw na ba mena no mage koma kagwai na Manipur kau Assam kau Myanmar kau Arunachal Pradesh kau draw su pani the hai the kuma administration akhana bang kau kagwai na ta tibam puni tamai tong the kuma Greater Naga Rim pujan korina khou hai Naga tong constitution hai separate kage nai hai kuma Naga national flag ni kage nai me ka nai ni ataw hai nai na bam tong the kuma 14 August khou hai Naga Independence Day celebration suran bami hai Independence Day Independence sang to ti mage khou hai hiraw bami tarai na Independence ti chang ti hai kuit tui tui tai India me hai sovereign statehood recognize upani the hai ko began ko wai kandi ko wai Naga me da thai raw pani the hai ko ma Naga mi hai da thaw hak mi tong tiak sarin tong dai thaw na khatak to su pani the kandi mi gwai haw raw na taw example sako Thailand da kandi mi gwai thai bam kom Japan da kandi mi gwai thai bam kom hai Cambodia da kandi mi gwai na thai bam kom Israel da kandi mi gwai thai bam kom hai ko ma Naga Rim chami country ti hai chap chana thai raw pani the chami ki thu mai hai Independence Day celebration su mi tong kumme tu tai par ko ma Naga mi hai kabam akhana kau nai pani the state aju nai pani the ko ma charin tong dai thaw pani the hai ko ma ta ni tan ki da ngam ni to ma ke aju hai nai ka ni the ti ki thu mi hai ada gong tang pani cho tame da thu thau thai ti ki thu India government rina Tikitu India government rina Naga me khang taboi ti khang so tame to thai ta ngam mage state na ti khang ni ram ki tai Greater Nagaland ti ni Independence full suna ti khang ni India mi tong constitution article 3 thai lai na India mi tong state hai boundary tik lai no we state hai ti dai no we ti thiam no we kazan tik lai no we tome tong nai article 3 bang khau Tikitu article 1 ta to boy sa bo to began ko India mitong state gwai hai India khorina panu mage tamai tong ni akhat nai dare example sako atawa Sikkim bamde Sikkim me India me akasuna bamde Sikkim mai India khorina tanu mage Sikkim mai Nepal to ka to kan the tamai to nu mage tong India constitution article 1 ko nai hey kuma kaneu hai India me khorina separate suna aneu India minam the tunani bamnu mage tanme tong nai nu de tikop me gain ko constitution hai amendment su be gain ko to nu we tikitu constitution hai amendment su mak phau to me ti hai nu chang kang ji mage tikitu state hai Sikkim state hai dai mai na su kan de kuma area hai phai khai ko jing khat tio tame to nu we ai gwa inda thengku de jaro me kang tai Swai me aju na bampuni ko lo punge te meta lo me ai sabami hai sources aju korina lapatonge website aju korina la tonge book aju korina zauna sa tonge Naga Independence pangkangrina makum bamrako